بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاللهم اجعل أمورنا كلها سهلا. Saohamni se i zahvala je pripadini Allah jesi svetano jeki. Uzalisa abadona ne. Jedino ovisili hako opravo jek insani lesi ibadet te kerel. Lestaro da spasem zaštita taro saulušni pe Allah siratnigja. Taro mori lošna duše, taro mori lošna delija. Da je oproste mafi taro Allah subhanahu wa ta'ala. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala uputini ku pravo drumu, znači ko hidajeti, tačno dva manuštano ku pravo drumu. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli nek insane se tevo ko dalaleti, znači ko krivo drumo, niko ne štite anele ko pravo drumo. Hem estetčinava kaj Allah subhanahu wa ta'ala kaj osvoringamen, yaratingamen, hem ovisili o hako nek insani lese ibadet te kerel, hem svetčinava kaj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam lesur postedno poslanikatano lesur pegamberi, o Allah biringali taro sao insani hem kergali taro najšukar najčistu duša, hem šargira minge sar rahmeti, ti kalime taro dhulumeti ila nur tari tumina ko svetlo, taro biđandipe ko džandipe, taro ek lošno hali, taro ek lošno situacija, taro ek lošno život, ko je pošukar pošižo život ko dinjaluku, hem ko ahireti, ako i keraja men ko duji bukja, o prvotano o Kur'ani, hem u dujtetano sunneti lesuru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sahamdi Allah esete also mogućinga minge, avdi bete bisha te kedame pali ko je ker, hem ate dersi te kera, hem te spomene Allahe, hem lesere postaniko, da bi Allah te mukil po rahmeti, te janena kana ko akva momenti isi melekija, so redena safket hana, so kerene Allahncija, ji ko oblakija, hem va kerene Allah se subhanahu wa ta'ala, ma Allah najška janela, kaya kate isi nardo, ya Rabbi, samo kedingepe ti rahatiri. Yo Allah kapučelen somangena, va kerene o meleki, ya Rabbi, on rodena o dženneti. Pa Allah kapučelen, da li dikle ono dženneti? O meleki kava keren na diklere. E pa me kadavlen so rodena. Panda so rodena kava keren o meleki, ya Rabbi rodena zaštitem spas taro džehennemi, tarijak. Ema Allah subhanahu wa ta'ala janel adem kava kapučelen, da li dikle o džehennemi? Yo meleki kava keren na dikle o džehennemi. Onda meka ispas navlen taro džehennemi. Hem rodena to tar afi. Znači, o Allah te oprosti amari günah amari greške, hem Allah vakiri sar nenge oprostingim. Poste vakiri meleko, ya Rabbi, ama ko adva beši bi sijek manuš, samo se Allah je base pim nase. Eli ti šnopi se lafija, eli ti bišopi se kod društvo. Su ti kere odele? Allah vakiri hem ole se dame, oprostingim sa, ale sir günahije. Su se ovo bišova savke šukare manušenca, hem koji tane šukare manušenca, Allah ka genile tepine sartano olendar. Ya da iste janena kva beši be, uvek te jana, hem uvek te telao niyeti, kaj ko akva beši amen ager kedaj amen hamdulillah ti dikamen, suna dikamen adu borbremem, tako da je te radojnamen su dikamen, te beša zajedno, ali u prvo mesto morate voda minge u nijeti, kaj amene ka te avajati kedamen, da bi te ova popaši Allah ese, da bi te siklevan poviše tara marudini, hemo Allah menca radosno te voda, zadovoljno te voda menca, a dva mora ameru nijeti te voda. Alhamdulillah, abdi veri reslamko hadisi Triandušov, znači, alhamdulillah, diken džija kana, Triandušov hadisi, alhamdulillah, naklam te vakera, znači namingi pana šov hadisija, hem, inšallah, završenjama dija i rajetaro salana zistor imame nevi. Saskera uvijek, kad čitnavko arapsko o hadisi, hem poska dikate objastinavle, da bi te halovale, hem ket halilamle, te analiki praksa.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. Akava hadisi prenosina mengi Abu Huraira radijallahu anhu, kada pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakerja koji tepena lokari eli lela je pralestar muslimanestar je paripe korba značini nešto su gajle su isile manuški godi, nešto su paripe isile, nešto sikeracija. Sad vatanu korba znači nešto su sikirine manušije, su sile probleme, namukale rahatite su vel. Sad la vukja korba arapski vakirpe. Hem koji lela je ke pralestar, tarek mu'mini, tar verniko, je paripe, znači je te vakire sar je gajle te lestar. Tarek je dunja, o Allah, tar dva manuš, kale lestar gajle tar jaum il qiyama. Hem sikeracija probleme ko jaum il qiyama, ko sudno dive. Hem koji pomožini je ke insane sutanu muasirin, arapski značini muasir sutanu koji pari situacija. Koji pomožini nekas ki pari situacija su valavle o Allah ka pomožini adle manuše kode nauku hem ko ahireti. Su pomožini nabere Allah tu ka pomožini. Hem koji učari o lošna delje, to rek muslimani, znači Allah vakili setara, arapski sitara, znači ni perda. So kirila je perda? Kad čivela ko džami, so kirila? Učari, pandela, dva su jaka teko ker. Znači tu učare. Hem koji učari Allah vakili men setara muslimen, koji učari je ke muslimane. Znači kad nešto greška kerge muslimani, tudi klana dva, a nađe ko YouTube ili ko Facebook kere live kere ko javno lafija da lestar, so kerja kva maluš, znači tu gotovo kere le sate pene sate vakera. Širine lestar haberi kova, a dva su kerja lošnipe, ponižinja le vakera, na nego tu učare lestre greške. Men setara muslimen, so kere Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah ka učari lestre greške, kodine lukajem ko ahireti. Hem vakeri, taman o muslimani, o robo e lesoro, ko pomoć pe pralese, znači pomožini pe prale, o Allah da ureda ka pomožini. Znači taman tu pomožini te prale muslimane, kad je Allah tu ka pomožini. Hem akiri, ومن يلتمس طريقا يلتمس فيه علما, znači koji džalek drumo, so ko dva drumo ov dikela te rodil džandipe, znači ov rodila džandipe, siklila džandipe, so kao dole manušija, so mučini pe trudini pe džandipe te telel, znači prala so džana ko stran svote skriveno dini primer, ja, so džana ko Egipet, so džana ko Saudi Arabi, tako dalje, ko kranipe, so valo lencar, Allah akiri, o Allah ka lokari lese o drumo ko dženeti. Svako manuš, bilo te vođuvlije ili murš, so trudini pe, ti čitini nešto poviše ko dini, te dženop te siklo nešto taro ko dini poviše, o Allah lese ka kirili polo ko drumo, te ko dženeti. Posle vakiri, na ne pleme su kedela pe ko kera e Allah esere, znači ko džamije, hemote on
citinenë o Kur'ani, hem siklovene o Kur'ani, hem studirinene o te, yetederasune hu bejnehum, znači dirasa, znači nek studium. Studirinene adva kitapi, bizo Allah te mukil es sekine, shtar bu kja? Znači sekine o rahatluku. Hem rahme, znači Allah mukila po rahmeti o te. Wa khafetumul melaike, znači u melekija, sartipina, učarenelen te vakira. U melekija učarenelen, hem o Allah ka spominilen ko bešibe sotano ko Allah, anglo adva bešibe, so amen so bešeja ko džamije, hem ko tana ko delesere kera, hem kera, amen kera taro Allah lafi, sarakana primer, pa Allah ka kera amen dar lafi, ko averek posebno bešibe, društvo te vakira. Znači adva je keramet, je ponos sar vakirpe, je ponos, evo Allah, zamisli neka nek sau prezident je kede nape, tarekija starakva svetu, sa su kerina ki Holandija tesi ektan, su svako berš, ek budi kede nape, i zamisli on kede nakana amen da lafi. Yani mingi te bota pine sar teradujn amen adolestar, sar ponos ko Allah mingi ado. O Allah subhanahu wa ta'ala kit amen spune Allah eko akvek beşibe, Allah vakiri. Dikera akva robo miro filan filani, dik mandar ki Allah fi, dik en kozum subhanallah sağ. कोई ना आमीन अल्लाह आमीन ते spomine आमीन तो किरल आमीन अल्लाह fi subhanallah te kiral आमीन şu Allah te pene ko haber društvo te pene melekon sa oti o melek ya o sunane nisa bu haram ya nisa günah ya koji za kaznini pirešukare delenca de sorokoreno na niti pomožili a dva hadisi ne znači ima dva principu ko muslim hem इसी इस तो एक अवेर हदीस प्रिंसिमो को मुस्लिम हम को बुखारी कयो पैगंबरी अदवा तर इब्न उमर तर छोया मारे सरो वकीरी को पैगंबरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकीरिया el muslim akhul muslim o muslimani o prale muslimani sor la yadhlimuhu nakira laysa zulumi wala yuslimuhu hem nadale tepene nadale düşmanenge Naukele kukuri za düşmaniya. Na predajnela li tevakira. Ger, la yuslimuhu. Men kane fi hajat akhihi. Koji pomožini pe prale, ko nese bukja, svoj potreba lese, de pralese, kane Allahu fi hajatihi. Kad keo Allah ka pomožini tut isto, ko tire bukja. Ako tu pomožini te prale, ko lese bukja, Allah kad ke ka pomožini tu ko tire bukja. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب اليوم القيامة. هم कोई cidela yek gaile te vakira, yek sikiracija problemi tarek prav, ola lesar kad cidela problemi yek gaile te vakira kusunu dive. ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. هم कोई te pene garavi yeke učari yeke muslimane, učari lesre greške, pa kad ke Allah isto kao učari tire greške يوم القيامة kusunu dive. Je zvako Buharijem ko muslim. Znači, a mene kana kakira toro prvo hadisi lafi, hem dikena isi te pene sar isto lafija. O dvito hadisi te pene saru prvo hadisi, jedino ke o prvo hadisi hari po dugaško te vakira. Hem o dvito hadisi hari po kratko, ali isi isto delo, sotane prenesemo ko akva hadisi, ko prvo. Znači, kao počinjak ki prvo pasaža, znači, o pegamberi sa sena vakirja, ذكرتنا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Znači koji ti dela pe pralestar ili lokari te vake lokari pe pralestar ek problemi tarakva dunya loko o Allah subhanahu wa ta'ala ka lokari lese ek problemi ek gaile ek sikeracija ko يوم القيامة. Znači कोई किरला शुकारी पे अगर सर general no šet vakira. Koju kirile averese šukari pe, te genel 100% kaj ulesi da šukari pe kairini pe. El misto averčene te genel adva manuš. Isto agar koju kirile lošni pe averese 100% te genel kaj ulesi da ik puti kairini pe lošni pe. Znači sar tu su inana averenca
agar da tu ki kairini pe. Znači, adalese, koji džando manuš, kam angel samo pe se šukari pe. Adalese, kad dikela veringete ki da šukari pe, da bi olese da šukari pe terini pe. A koji mislini, kad ilese šukar kaobel, ket kakela veringe lošni pe, ket hovavi averin, ket zaibini averin, ket kerela averin da lošno lafi, hem ket na žena sa lošni pe averinge kerela, onda te žena 100%, kad olese da dvaj dive, kairini pe. Su Allah vakiri ovna bisrela ništo. Sa su keraya pišimo. Sa su keraya men registririmo te vakira. I si registracija. Doi meleke su keraya registracija. Svako delo su kerayale adva nikit na nete volko Allah bisterdo. Amen no insan je bistraya, ali te janen kayo Allah subhanahu wa ta'ala nikit ništo na bistrela. Toro prvo insani su keraya čiko posljedno insani su kakira Allah subhanahu wa ta'ala saat janela. Hem sa su kergan tu ko yom al-qiyamah kad kelam no tute. Kai su kava kere, kad ketu kitab ki tedelensa مالي هذا الكتاب سويك لي كتابه سويك لي كنيجايه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة نينا بيسرجوش وباري ديليا سوكيرجو نيوتيك نديليا ساكيدي مكواتي ساعركه سبحان الله سو كتابه كبا كچودينتو ساعتك نيبوتي سوكيرجوملا بيشينيوتي هم سواكو بارو سوكيرجوم بيشينيوتي Znači mora manuš te džanel kaj tu tara Allah na netu spas našite tara Allah subhanahu wa ta'ala tu šetara nardo te garavetu ama tara Allah subhanahu wa ta'ala nikad našite garavetu tu šetara te garave nešto ama Allah subhanahu wa ta'ala džanela tu šete diyata te dadese te garave nešto ama Allah subhanahu wa ta'ala džanela tu šete peynata te pralese te garave nešto ama Allah subhanahu wa ta'ala adva na nete našite garave nešto ob džanela adva znači adva mora te utke jasno tu šaj nardo te zajbine, ama ila Allah naši te zajbine. Taro nardo šaj te garave nešto, ama taro Allah naši nike te garave nešto. Hema kate akva, akiye pasaža te vakire taro hadisi, u Peygamberi s.a.v. angela te vakire aminge, dela me je motivacija šukari pete kera. Hema dele se vakiri, koji pomožini tu mendar ke prale, pari situacija, akiye te vakira, te cenab ki Allah öyle de pomožini ki pari situacija. Hem sova ki rekate men nefese znači ko prva hadisi u Peygamberi sallallahu alejhi ve sellem prenisimo taro Ibn Amar ko Bukhari hem ko to prvo hadis taro Abu Huraira prenisimo ko Muslim Peygamberi rekate vakiri men nefese an mu'minin kurba znači koji lokari yek problemi yek pari situacija taro yek verniko Allah lesar ka lokari एक सित भारी सिचुएशन कुछ तो हदीसी सो प्रिंसिनी ओ इब्न उमर ओ चवया मोरेस ओ मेरसरो हेमदवात नको बुखारी उनको मुस्लिम प्रिंसिमो अथे अल्लाह वकीरी मन फर पैगंबर वकीरी मन फरजा अन मुस्लिम znači si dui lafia u prvo hadisi potrebimo nefese ko dui to faraja dakle nekad kako prvo lafi lingvistično nefese u Koreji potrebimo lafi isto nefes znači nefes, znači da vazduh. Znači nefes znači tele, vazduh tele. Znači ageli. Ko arapsko nefese, a dva ko svajte štambakiri preko nomačko, okej? Nefese znači ni tu kireja nekas te uvele vazduh. Znači lesero kolin, a dobor paro tesno, kao znači tele vazduh. Znači tele nefes. A nefese tu kirele pari ispravinete pene okolin lesro da bi te kuvol vazduh oleste. So se ket manush si kerace probleme soi bilese te prenašite dišini. A dor pari pesi po srce po kolin kao našite dišini. A dor tesno lese avala te pene. Taman neko leto pomožingato ke pari buti pari situacija lokari tu ke te pene pravdilo. I tu dišinjat ke poškarak. Subhanallah lokiola tu ke. I adva arapski diken savi čip Allah biringa u Kur'ani. Adresa Allah biringa diye čip. Nefese te pene tu ikale lea nekastar adbor paripe kadva manush akana palim şayte dişini şukar. Lokiola. Lokilot hem akana şey palim ti dişini te vaki. Znači tu lokerelesi. Ama ferraja znači ni avla taro arapsko lafi faraj ek sar dupka te pene. So tu šajtik love. Znači tu, znači nefese lokerelesi.
ама ферраджа пана повише. Tu pomožnjate prale, skroz ti klotale de situacije. Izlaz, izlaz se pina gjer. Koji dela pe prale se izlaz, agert vakera, ferrađa. Znači tu pomožnjate prale adoborom, kaj tu adva problemi završimo. Elhamdulillah. Arakla izlaz. Im tu ager poviše pomožnjante se. Hem sudi sini padale prale se, kaj tu pomožnjante prale, ko adva pari pena muklane kokori, Jan, kaj ne samo dva prav, sigurno da je gdje kad kao to problem, ovdje ka pomoži tu, nego o Allah ka pomoži tu, hem žena savisila i sili Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah potrebini samo dvije harfije po arapsku. Kef hem nun. Kef hem nun arapsko znači kun. Kad Allah vakiri ki ne se buti kun, a da znači ov kao v. I sili ka amal tu a dobor sila tevakiri ovim kao ne. Amo Allah subhanahu wa ta'ala potrebini samo dvije harfije, hem svaki sila dale. Sasoma angela ti disini pa Allah samo vakiri kun, kef hem nun, dvije harfije, sa ovala, sa disini pe. Soma angela Allah ti disini pe, Allah ket vakiri ov, hem kao ov. Dosta je Allah istar. Ke tu, pa to dumote peneva Allah, hem tut pomožini tu, hem ova kiri samo ov hem kao vel, pa kastalo te pa na poviše pomoć. Subhanallah. Ke tu dobinjan pomoć tere Allah subhanahu wa ta'ala. Trebalo tu ke averistar pa na pomoć? Ke tu Allah već pomožinjat? Subhanallah. Allahu al-qawi, ovtano uzralo. Allahu al-aziz. Al-aziz adava su niko neštite pobodini Allah subhanahu wa ta'ala. Ke adava o Allah subhanahu wa ta'ala amar gospodari, тут pomožini tut. Nama gdje adava pomoć te ovo tu? Onda gdje kik paralete pomožine, pa džana kava hadisi, kava dokaz, kaj Allah subhanahu wa ta'ala tu taka pomožini. Hem kad sigurno te ove, kad Allah pomožini tu, hiç madara. Kozom paripe te ovo tu, kozom probleme te ovo tu, kozom sikiracije te ovo tu. Ako Allah to vaja to ne pomožini tu, bistre. Kada problemi, na najviše problemi te ovo tu. Gotovo, Allah već te pene prašine. Znači, a dva prvo kovajne, prvo delo taro hadisi. Hem Ibn Rajab dela komentari kakva hadisi. Hem vakiri, a kana o pegamberi vakiri, koji pomožini per prale je verniko, ko dunia loko, o Allah ka pomožini lese, ko ahireti. A kana pučiv. Sose o pegamberi na vakiri, koji lokari pe pralese, je sikiracija, je problemi ki dunia, sus na vakiri pegamberi, i o Allah isto olese da ka lokari buti ki dunia hem ko ahireti. Suse kati samo Allah vakiri ko ahireti ka lokari manuşese. Su misle na tome? Ajte pučav tome. Halilen? Znači, u pegamberi vakiri koji pomožini praleko dunia loko, o Allah oleko ahireti ka pomožini. Pa aș me pomožimo prale ko dunia loko. So se Allah na pomožimo ko dunia loko? Isto? Su mislene, savisi kiracija po parikovo, po bari. A kad te ko dunia loko se isto probleme? Daleko ahireti. A kad te ko dunia loko, to da će te pomožiti, kad si tu borče ko nekaste. Na ne to pare, kad vinete pralese, kad vinete da dese. Na žena kase, še te pomožiti, a gjerli? Kad si tu baro čavo, ženimo, buti, hem tu sardat, akana isi tu borče neka ste, na ne tu nisu sartiri ne lese, ali močavo. Akana to čavo tu celo život tu lese buti, ker jam pomočingan tu, pa te na pomožima močavo, advala džavo. Pa tu prvo te čave se kevine tu. Močavo, ti ki si imao tatu i sile agel problem. Šta te pomož nema? Tu kaži kire sad pomoć. Ovo šta te pomožim tu? Ama ko ahireti Allah vakiri, يوم لا ينفع مال ولا بنون. Ko dva dive ko ahireti, ni te pari, ni to mali na pomožini, naši te pomožnetu, ni te čave naši te pomožnetu. A da lese, ko dva dive, ko yom l'qiyama, ti sikirat se pa na pomoše, ko avem taro akva dunia loko. Akva sikirat se akva probleme su sem na kate, mesto Allah, te čivani kjek vaga, o sikirat se taro ahireti, a dva ne, ništo akate su seme. Dobro, ko manuš ponekad da magel te mudari pe,
Колко ли пестаро проблема, два проблеми и сили, нашите някъл, нашите джано, на нели на ракела излаз, те вакера, о мангила ти му дари па, адвор парипе усетинио, субханаллах. А сока мисия да мониш ко ахирети, субханаллах. Кет ате, тикне чаве, улингер бала капарнон, таро сикераци, субханаллах. Адва диве, ек дай, сутене довогенде, кет бияни, кафырдат пе максиме ки кокёше. Таро сикераци, со ой дарала песе. Шайти разуминена да я бутия гер. Со две мурати ола два гер, субханаллах. Сършете ола два, субханаллах. Ек дай, тари дар, таро сикераци, кафырдат пе максиме со акана биян гяле. Субханаллах, сави сикераци. Адва нашите аменте размисина сарковод. Хемадале се Аллах, се Аллах мангела адели пралесе со киргя шукарипе, те деле пана повише награда, с коек авер доказ, пегамбер вакири ел хасанату би ашарати амтhalиha. Ек севап, ек хасана со кирая, ек севапи, кет кирая ек севапи, Аллах рачуни туке 10 севапи. Значи кирая шукар дело, ек шукар дело, Allah kapişini tüke nagada tepine sarkirgen 10 şukar deli. Adeli so 5 namazia, 5 vakti namaz ketkere ya kodive 5 vakti namazia. Na ne te piš ne to pišimo menge 5 sevapia, nego po 10 putia poviše, znači pinda. Ketkere ya 5 vakti namazi kodive, kad ubine nagrada sa tepina men kirgen pinda namazia. Kodive subhanallah. Evet, isi nardo sa ne sposobno te kirgen 5 vakti namazi. Pa kada on kao uspinete kirem pinda namaza kodive. Koja mendar šajte kilo pinda namaza kodive, subhanallah. Bisna, te pinesa niko na nele ukuveti i sila, u vakti i tako dalje, spremno te ovo pinda namaza kodive te kirem. Ali tavro rahmeti Allah esoro, kao Allah mangela mengi uvek te resao dženneti, na te resao džennemi, emo Allah mangela amin, ko kreo te ovo poviše hasanate, poviše sevapija, mjesto u ginahija, a deli se u računi Allah agar računi. Na ne da pravilo računi, a dva taru rahmeti Allah isra agar računi. Yek şukar delo, pişimo tuke şukar deş şukar deli. Ama yek günahi, na ne deş günahi. Nego samo açıla yek günahi, subhanallah. Taru rahmeti Allah isra. Te oyne Allah pravilo, kere yek şukar delo, deş sevap ya. Kere yek lošno delo, deş lošno deli. Ama Allah magila amen teresa o cenneti ya. Ana o cehennemi, adva taru rahmeti. Dikena, kuzum amen geo Allah kirala loko, pale amen Roma, ne sposobno. Ne sposobno manuşajno, subhanallah. Jedino adla redko Allah se kasu muklapo rahmeti. Znači, u Ibn Rajib akate vakiri, yek informacija, garavdi informacija vakiri. Susya kana Allah vakiri akate, pegamberi vakiri kayo Allah, ka pomožine ko ahireti, ana ko den loko, susya Allah, ko ahireti pa na poviše vredini adva pomoć, побари награда добине ко ахирети. Хем вакири педа, значи пегамбери исякате дуи хадисия исиямен. Пегамбери вакири, ако тушай, козом шајте поможнете прале, поможи. Хем дик со повишете шајте поможнели. Мате водке догоно те вакира, оправи силе, хајте вакира, силе 1000 евро, борчија. Тој сито 1000 евро, шајнете дели, ама то дели само 200 евро. Магето карели се адија бути. Ајде со ајде давали 200 ник дикала вересатели. О гресто вересатели. Добро, ту поможи гјалне. Ола туки дека поможини. Ама тиро могучност и не повише. Ту шајне повише те поможни. Ту дик увек те пене со шајте поможни поможи. Да би те аџикретар Аллаху шкарипе. Хе ма аџикретар нардо. Амре шех јесика јаменик принципи. Vakirgea minge. Ketkerea je ke manušese šukaripe, bistre adva šukaripe odma. Ali ketkerea tuke nekoj šukaripe, ma bistre adva šukaripe niket. Šužo principi. Sose, ket me kerava verise šukaripe, hem bistergiumle adva, na ne te alo dive, ket kapučavle primer, še ti pomožne mavna pomožigama, ama me bistergium šukaripe. A te ne bistravine, te kerama ge lista, te pišnjam sa, ko akva dive, ko akva sati, akale filan pomožnjum. Aga na pomožnjama, abe, se ti ne atiri ko atva dive meso pomožnjum, to se na pomožnjama. I kaleli se tarunak. Hema Allah vakiri ku surat al-Baqara, la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha
ма паген тумаре садаке, тумаре шукаре делия, сес менни вал аде, значи едва ти калене кастатарунак. Те чиве анголесте. Сетинято со кергюмт ке едва диве англедери не со помжигюмту. Сетинято ке тангюмту тари Македония кати ке Германия са помжигюмт ке сайка гюмт ке те папире кова. Бисергян ли едва, кана паре добингяна, кана сайси ду сомангия, вознят ке BMW, Mercedes, а бисергян ма. Па сетинято ма пак тире шукар делия. Tu se pomžgana dele manуши, kad gane to reklošno život, koji pošukar ekonomskog života vakera, o şey bistergam Allah'ına bistergada. Hem tu se pomžgana nese, kad ke ola tu ke da baš karipe kairani. Maji ke taro nardo škaripe. Nego rodi taro Allah subhanahu wa ta'ala škaripe. Hem mora adva sikavi akva hadis isto sikavi amenge, kayamen tena achova šukare delenca, hem tena amaro fokus tevo, te fokusinamen samo kod dunjaluk. Na men samo te živina dunjaluk se, nego mora isto te džana, kaj palo meribek život kađikeri su vikini pa ahireti. Hem su isijati sudno dive. Hem adelesi ko akva hadisi isto pegamberi vakiri aminge, ke tu pomžne kja vere, o Allah ka pomžin tu ko adva dive, ma bisre adva dive. Znači saramen su spreminajemen, mučinajemen akale dunjaluk se, akale životose su živina akate, svako magila šukar stan, šukar ker, šukar vorda, šukar hajbe pibe te uvele, ondak, namanghe adva cu ahireti zauvek te votu. Ate ajikeri aminik život, su zauvek ovamen atek život. E sar manghe te votu adva život? Večino život te votu te. Sar manghe te votu život? Namanghe ote da, najšižo hajbe te aha, najšižo pibe te pije, najšižo tam te živine, najšižo ker te živine, namanghe adva? Pa sar namanghe, svako mangela. E pa ov jando manuš, hem spremi tu ke akate šukar život kod dunjaluku, hem ko ahireti pa na pošukar život. Adelesi adva hadisi isto motivacija dela mingi, ti spreminami isto adva životo se. Ne samo ko akva životo, kod dunjaluku, nego isto ko ahireti.